Salibonani bantwana benkosi, liyabingelelwa ngelihle igama lomfeli wethu uJesu ozayo masinyane. uJesu uyeza bathandekayo. Jesus is coming again. Yeah, soon and very soon we shall be in our promised home. Hallelujah. Singakangeni enkonzweni yelizwi lanamhlanje, asibende lelizwi lomthandazo. Babo ingcwele, babo thandekayo, siyabonga musa lothando lwakho lumangalisayo ukugcinwa singabaphilayo ukuze kufike sona lesi sikhathi. Ya, siyabonga izulu Nkosi osinikeza lona ngesikhathi salo. Sithi udumo lobukhosi lamandla kakube ngakuwe ngoba kufanele. Sazehlisa Nkosi esiphambanweni sibabi, akulanto enhle ngathi ukwenza kwethu ya imvelo yethu sibabi. Nkosi othandekayo, sidilize imvelo yokonakala, sihlambulule ekungalungini kwethu. Sizafunda elizwini lakho elingcwele lapho kwabhala khona umoya engcwele. Sitolikele imfihlakalo yelizwi lakho, sisindiseke umusa ungakavalwa, singakazunywa yikufa. NgoJesu siyakhuleka, amen. Siyabonga bathandekayo, lingakhohlwa sigijima ngaphansi kwetheme ethi yona Christ our righteousness, uKristu ukulunga kwethu. Ya, ngaphansi kwayo sinikeza isubtopic ethi yona the mystery of the two Adams, imfihlakalo yabo Adam ababili. Ya, lokho esikuRomans chapter 5. Ya, sigcine sibheke uverse 15 kusiya ku17, okuthi ukuthi namhlanje sizasuka la kuverse 18 sisiya ku21. Ya, namhlanje siyayigqiba uRomans chapter 5 bathandekayo. Ya, ngeke ngitsho ukuthi siyayigqiba indaba yabo Adam ababili ngoba kahle kahle nxa iBhayibheli yakho usuyazi kahle, usuyizwa kahle, iBhayibheli lonke indaba nguAdam loJesu. Ya, indaba nguAdam loJesu. So yikho ngingasoze ngitsho ukuthi hayi namhlanje siyayiqeda indaba yabo Adam ababili, ngoba kahle kahle yiyo inhliziyo ye-righteousness by faith, okuyilo ivangeli leBhayibheli lonke. Uyezwa yini? Ya. Okay, asambe eBhayibhelini sifunde Romans chapter 5 verse ngelika18. Ithi iBhayibheli, ngakho-ke njengoba okwalandela isiphambeko esisodwa kwaba yikulahlwa kwabantu bonke, ngokunjalo isenzo sokulunga esisodwa saletha ukulungisiswa lokuphila kwabantu bonke. Verse 19, ngoba ngokungalaleli kwalowo muntu oyedwa abanengi baba yizoni, ngokunjalo futhi ukulalela kwalowo muntu oyedwa abanengi baza kwenziwa abalungileyo. Verse 20, umthetho wabekwa ukuze isiphambeko sande, kodwa lapho okwanda khona isono umusa wanda kakhulukazi. Verse 21, ukuze kuthi njengoba isono sabusa ekufeni, kuthi ngokunjalo umusa lawo ubuse ngokulunga, ukuba ulethe ukuphila ungapheliyo ngoJesu Kristu inkosi yethu. Haleluya. Uyayizwa yini indaba lapha? uPaul uthi yena ngokungalaleli koyedwa siyalahlwa ngokusemthethweni, kodwa ngokulalela koyedwa abantu bonke bayalungisiswa ngokusemthethweni. Ya, kuAdamu wakuqala madoda, umhlaba wonke uyalahlwa. Uyezwa yini? Ya, it's not by choice, kodwa sizalelwa khona singabokufa. Uyezwa yini? Kodwa makabonga uJehova ngesipho sakhe, icebo losindiso. John 3 verse ngelika16 ithi iBhayibheli, ngoba uNkulunkulu wathanda umhlaba kangaka waze wanikela ngendodana yakhe ezelwe yodwa, ukuba yilowo laloyo okholwa kuyo angabhubhi kodwa abe lokuphila okungapheliyo. So bathandekayo, kuJesu siyalungisiswa. Okumele ukubambe ukuthi ukulungisiswa lokhu yisipho. Madoda, isipho kumele usamukele. Uyezwa yini? Ya, ukuze sikusebenzele. Asahambe eBhayibhelini sibuyele kancane kuverse 17 esike sayibheka. Ya, zwana ukuthi uPaul utheni. Uthe ngoba nxa ngesiphambeko salowo muntu oyedwa ukufa kwabusa ngalowo muntu oyedwa, zwana ukuthi iBhayibheli ithini. Ithi labo abamukela umusa omningi kaNkulunkulu kanye lesipho sokulunga bazabusa kakhulu okungakanani ekuphileni ngalowo muntu oyedwa, uJesu Kristu. Uyezwa yini? Yikho ngikutshela ukuthi usindiso yisipho, ngoba isipho ngeke sikusebenzele ungasamukelanga.
Madoda liyakwazi yini? Madoda liyakwazi yini? Ukuthini Ndlovu? Ukuthi isono sika-Adamu salethela abantu bonke ukufa. Ya, ungakhohlwa, nxa ngikhuluma ngo-Adamu ngikhuluma ngabantu bonke bekoyedwa. Zwana, ukufa okwalethwa yisono sika-Adamu yikufa kwakuqala lokufa kwesibili. Ya, ngiyakwazi ukuthi abanye benu alizwa ukuthi ngikhuluma ngani nxa ngikhuluma ngokufa kwakuqala lokufa kwesibili. Ya, abaningi liyazi kuphela ukufa kwakuqala. Yikho phela lidelela ivangeli. Ya, yikho lidelela ivangeli. Madoda zwana la, ukufa kubili uyezwa yini? Okwakuqala yilokho esikufayo manje sonke. Kodwa okwesibili yilokho okuzakwenzeka ekugcineni ngale kulabo abangakholwayo. Yikho kuthiwa yikubhubha, ukulahlwa, ukutsha egehena. Ya, uyibambe. Lokhu ngokwabangakholwayo kuphela ukufa kwesibili. Angizwa abanye nxa sibatshumayeza ngombuso wezulu uzothi kuyafana lokhu. Ya, vele sonke sizakufa. Ya, sonke sophelele emhlabathini. Hey, ungaziyengi uyezwa yini? Ungaziyengi. Yebo, ukufa kwakuqala singafa ngobunengi sife sonke. Kodwa kwesibili ngokwakho wedwa nxa ungakholwa, ngokwakho lo Sathane uyezwa yini? Ya, yiso isijeziso sokugcina esokubhujiswa kwababi abalwimfihlakalo yokukholwa abaphikelela bengamaphikankani esonweni uyezwa yini? Bathandekayo, uyabona ukufa kwakuqala kweza ngenxa yevangeli. Ngamanye amazwi kwasokudingeka ngenxa yevangeli losindiso uyezwa yini? Ya, kodwa ukufa kwesibili yikho kuyimbadalo yesono. Yikho ozobhadalwa ngakho wena nxa usala ukukholwa. So uPaul nxa ethi kuRomans chapter 6 verse ngelika-23 inkokhelo yesono yikufa. Kahle kahle uPaul ayekhuluma ngakho ukufa yikufa kwesibili. Ngoba aluba kwakungela vangeli, ngikhuluma ngecebo losindiso phela, kwakungasoze kube lokufa kwakuqala. Uyabona uNkulunkulu nxa ethi ku-Adamu Genesis chapter 2 verse ngelika-17, kodwa nxa lingadla okwesihlahla sokwazi okuhle lokubi liza kufa ngempela. Ngamanye amazwi, ngosuku elizakudla ngalo isihlahla selifile lina, kuphelile ngani. Uyakwazi yini ukuthi kungani uAdamu lo-Eva bengazange bafe ngesikhathi besidla isihlahla? Ya, wake wazibuza yini wona lowo mbuzo ukuthi kanti uNkulunkulu wayethe bengadla bazokufa, waye bengafanga? Isizathu yikuthi kwase kukhona iwundlu elahlatshwayo kusukela ekudatshulweni komhlaba. Uyezwa yini? Kwase kukhona iwundlu elahlatshwayo kusukela ekudatshulweni komhlaba. The plan of salvation which was established immemorial eternity years in the past before the universe was created. Hallelujah, hallelujah. Bathandekayo, uyabona uAdamu ngokomthetho wayengafanelanga ukuphila even 1 minute, even 1 second ngemva kokona. Uyezwa yini? Okuthi ukuthi ngabe wahle wafa mzwanokho lathi sasizafela kuye, ngoba singabakhona ngale kuAdamu ngokomthetho. So Adamu lo-Eva babefanele ukuthi nxa besidla isihlahla bahle bafe. Kodwa the reason why bengafanga yikuthi baganywa lecebo lokubasindisa, bahle bawela phezu kwecebo lokubasindisa, bahle bawela phezu kwesolution. So iproblem ka-Adamu yokonakala yahle yawela phezu kwesolution yokusindiseka. Hallelujah. uNkulunkulu kathathwa ngama-surprise uyezwa yini? Ya, bamba la. Uyabona uAdamu wayengazi lutho mayelana lokufa kwakuqala lokwesibili. Ya, wayesazi kuphela ukufa okukodwa, lokho esikubiza manje ngokuthi ikufa kwesibili, ukufa kokubhubha, ukufa ungaphindi uphile, ukuvalelisa impilo, sala kahle impilo phinde sibonane. Yikho madoda ukufa okwakusaziwa ngugogo lokhulu Adamu lo-Eva. Bamba la. Uyakwazi yini ukuthi ukufa kaJesu kwasenzelana? Wake wazibuza yini kahle kahle ukufa kaJesu kwasenzelani thina? Uyezwa yini? Bamba la. Ukufa kaJesu kwasikhulula ekufeni. Uyezwa yini? Ya, solution yethu kwaba yikufa. Ya, problem yethu kwaba yikufa. Isolution yethu kwaba yikufa. So uJesu kuze aqede ukufa wafa. Uyezwa yini? Ya, omunye angabuza ukuthi kanti Ndlovu uthi uJesu wasikhulula ekufeni, kuphi ukufa? Khona kufiwa kangaka emhlabeni. Amakhona wonke ngamangcwaba. Ya, abadala bayafa, abantwana bayafa, abalemali bayafa, abayanga bayafa. Manje Ndlovu
tshela mina ukhuluma ngakuphi ukufa uJesu asikhulula kukho? Ya, khuluma ngani wena mfana? Awukaze ufelwe yini? Ya, zwana la, ngizakutshela. Uyabona uJesu wasikhulule kufeni kwesibili, uyezwa yini? Ngoba ukufa kwakuqala lokhu osekugcwalisa umhlaba ngamathuna, ya, esikhala ngakho kangaka, ayisikho kuyinkokhelo yesono. Hayi, mana ngikufundela ivesi Galatians chapter 3 ivesi ngelika 13. Uthi uPaul, uKristu wasihlenga esiqalekisweni somthetho ngokuba isiqalekiso ngenxa yethu, ngoba kulotshiwe ukuthi uqalekisiwe umuntu wonke olengiswa esihlahleni. Uyayizwa yini iBhayibheli? Uyayizwa yini iBhayibheli? Lapho uPaul nxa ekhuluma ngesiqalekiso, ya, isiqalekiso somthetho, wayekhuluma ngokufa kwesibili. Uyezwa yini? Mana ngikufundele enye ivesi Hebrews chapter 2 ivesi ngelika 9, last part, ngoba ngike ngakufundela yona emalangeni. Ya, last part yakhona mawuyifunda kahle ithi yona, ya, Jesus tasted death for everyone. uJesu wanambitha ukufa endaweni yabantu bonke. Ukufa okukhulunywa ngakho la yikufa kwesibili, okuyikho okwakumele sikufe. uJesu wasesifa ukufa kwesibili endaweni yethu. Ya, uyezwa yini? Kwakumele sifa ukufa kwesibili, uJesu wasesifa ukufa kwesibili endaweni yethu. He suffered the death which was ours, that we might receive the life which was his. Uyezwa yini? uJesu wafa ukufa kwethu thina sazuza impilo yakhe. Uyezwa yini indaba ezimnandi? Mana ngikufundele enye ivesi 2 Timothy chapter 1 ivesi ngelika 10. Ithi iBhayibheli, kodwa khathesi usubonakalisiwe ngokubonakala komsindisi wethu uJesu Kristu, osechithe ukufa waletha ekukhanyeni ukuphila lokungafi ngevangeli. Haleluya! Uyizwile yini iBhayibheli? Ithe kodwa khathesi. Nini? Kodwa khathesi usubonakalisiwe ngokubonakala komsindisi wethu uJesu Kristu, osechithe ukufa waletha ekukhanyeni ukuphila lokungafi ngevangeli. Ngamanye amazwi, uJesu wachitha ukufa kwesibili esiphambanweni. Uyezwa yini? uJesu wafa ukuba singafi, wafa ukuba siphile. Uyezwa yini? uJesu wachitha ukufa kwesibili kuphela. Bamba lapha. Yezwa ukuthi nisebenzisa apha amagama. uJesu wachitha ukufa kwesibili kuphela, hatshi ukufa kwakuqala. Uyezwa yini? Ngoba lanxa sesamukela uJesu njengenkosi lomsindisi siyafa, kodwa sifa kuphela ukufa kwakuqala. Uyezwa yini? Uyilalele kuhle madoda, lathi abakholwayo amaKristu siyangcwaba, kuyafiwa, siyakhala, kodwa asikhali njengalabo abangelalo ithemba, ngoba ukufa kwakuqala lokhu yikulala nje. Iyezi kuseni enkulu, the great morning is coming, lapho esizavuswa khona esiza uJesu. Uyezwa yini? Ya, bonke labo abakade bangcwatshwayo bazovuka ekupheleni, nabasolwandle olujulileyo ukuphila bazokufumana, ngoba uJesu wachitha ukufa kwesibili endaweni yabo. Haleluya! So asilandaba lokufa, asilandaba lokulala lokhu mani. Lanxa singalala manje, uyeza uJesu azosivusa siye ekhaya. Abakithi abakade bafa, ya, ukufa kwakuqala, baza kubonwa, inyembezi zokulilelana ziza kwesulwa. Haleluya! Sambulo ngo-20 vesi ngelika 6 ngike ngayifunda, mana ngiyifunde futhi. Ithi iBhayibheli, babusisiwe njalo bangcwele labo abahlanganyela ekuvukeni kwakuqala. Ukufa kwesibili akulamandla phezu kwabo, kodwa bazavuka. Hayi, mana ngifunde kuhle. Kodwa baza kuba ngabapristi bakaNkulunkulu labakaKristu, njalo bazabusa laye okweminyaka eyinkulungwane. Haleluya! Ngiyayizwa yini indaba lapha? Laba abamukela uJesu ngokukholwa, laba balesabela ekuvukeni kwakuqala, iBhayibheli lithi phezu kwabanjalo ukufa kwesibili akulamandla. Ngani? Ngoba uJesu wachitha ukufa kwesibili. Uyezwa? uJesu nxa wayesifa esiphambanweni, wayengabantu bonke besifa ukufa kwesibili koyedwa. So ukufa kwesibili sesakufa, safela kuJesu. Uyezwa yini? Ya, ngoba ngakutshela ukuthi uJesu ngu-Adamu wesibili, ya, wayengabantu bonke bephila koyedwa. Uyezwa yini? Madoda bazalwane, kuyamangalisa lokhu. Lokhu kuyamangalisa lokhu. uJesu wasikhulula ekufeni kwesibili.
uyezwa yini? Ya, enye into uJesu asenzela yona, wasisa ekulungisisweni kwempilo, wasisa ekulungisisweni kwempilo, uyezwa yini? Ya, so kuJesu siba ngabalungileyo. Bazalwane, lezi zinto ezimbili yizo kuthiwa livangeli, indaba ezimnandi. Yilo udaba olwaphathiswa abafundi ukuba balutshumayele emhlabeni. Madoda, tshelani umhlaba ukuthi uJesu ubhadele mani. Abantu bonke bakhululiwe ekufeni kwesibili. UJesu silempilo engapheliyo. Madoda, imnandi indaba yezulu. Ya, indaba yothando iyamangalisa, yangisiza mina. Lawe ingakusiza nxa ukholwa. Uyezwa yini? Lawe ingakusiza nxa ukholwa. Kodwa ngikutshelile ukuthi le indaba isipho mani. Uyezwa yini? Ukuze sikusebenzele isipho kumele usamukele. Isipho sikaNkulunkulu ngesabantu bonke. Kodwa nxa usala ukwamukela, uyezwa yini? Nxa usala ukwamukela isipho ngeke sikusebenzele, ngeke kusikholise. So bathandekayo, labo abathi nxa besazi kodwa baphikelele bephika isipho, ya, bephika isipho sikaNkulunkulu sosindiswa, bakhetha ukufa kwesibili. Uyezwa yini? Ya, nxa ulokhu uphikelela uqinisa ikhanda, uphika isipho sikaNkulunkulu, ukhetha ukufa kwesibili endaweni yempilo engapheliyo. Bathandekayo, uNkulunkulu ulungile. Ngosuku lokwahlulela uzanikeza abantu bonke umvuzo walokho abakukhethileyo. Ya, angiphinde lokho awukuzwa. uNkulunkulu ulungile bathandekayo. Ngosuku lokwahlulela uzanikeza abantu bonke umvuzo walokho abakukhethileyo. So nxa ukhetha ukufa kwesibili ngokwale usindiswa, uzaphiwa ukufa kwesibili. Uyezwa yini? Ya, ngeke usablame u-Adamu ngokuwela esonweni, ngoba uJesu wachitha ukufa kwesibili okweza ngesono sika-Adamu. Ya, wasithethelela uJesu even izono zethu esizenzayo. Yikho omunye umhlabeleli esithi yena, Jesu mhlawuli, ngiphiwe nguwe, izono zisusiwe zenziwa zamhlophe. Uyabona, nxa ungalahlwa, ya, nxa usulahliwe, ngekho omunye umuntu ozamsola, ngeke futhi usola uNkulunkulu. Ya, umuntu ongamsola nguwe, kumele uzisole wena, ngoba uNkulunkulu wenza konke ukukusindisa endodaneni yakhe. Wena wala umusa. Uyezwa yini? Nxa usazi ubusuphikelele esonweni, uphika ivangeli, ayikho enye into ongayenzelwa, alikho ithemba kuwe. Ngifuna ungilalele kuhle. Uyabona isizathu esizakwenza abantu balahlwe eGehena sisodwa zwi. Uyezwa yini? Isizathu esizakwenza ukuthi abantu bonke balahlwe eGehena abazalahlwa sisodwa zwi. Isiphi Ndlovu? Ikungakholwa. Uyabona, ukungakholwa yiso isono sokufa. Ya, uNkulunkulu angasithetheleliyo, ngoba ukungakholwa yikuthi nxa usazi, ya, ubusuphikelela uphika usindiswa. Uyezwa yini? Mana ngikufundele amavesi siyivale yona linkonzo. Hebrews chapter 2 ivesi lingelika 3. Ithi pho thina sizaphepha njani nxa singanaki insindiso enkulu kangaka na? Lokhu kusindiswa okwabikwa kuqala inkosi kwafakazwa kithi yilabo abayizwayo. Uyayizwa yini iBhayibheli? Uyayizwa yini? Uyayizwa iBhayibheli? Hey bathandekayo, kambe ungaphepha kanjani nxa usala ivangeli? Okuye yodwa indlela esayiphiwayo nguNkulunkulu esisindisayo. Utshunyayelwa kangaka wena usala, uzophepha kanjani? Zwana iBhayibheli lithi Hebrews chapter 10 ivesi ngelika 26. Uyabona, nxa kule vesi enzima, ivesi engazwakaliyo kwabanengi, yiyona le engizayifunda. Okwenza ingazwakali ukuthi abantu abanengi abakayibambi indaba yabo Adamu ababili. Namhla ngifuna uHebrews chapter 10 verse ngelika 26 siyifunde in the context of the gospel. Uyezwa yini? Siyifunde ngeso levangeli. Kasiyifunde, ngizakutshela lapho engazwakali khona kuqala. Hebrews chapter 10 ivesi ngelika 26. Ya, nxa siqhubeka sisenza izono ngamabomo emva kokuba iqiniso sesilazi, kawusekho umhlatshelo wezono. Ngiyayizonda le version kuleli verse. Uyezwa yini? Ngoba ithi nxa siqhubeka sisenza izono. Hayi madoda, ayisikho kutshiwo liBhayibheli ku-original version. Asifundi iKing James version, ngifuna ukuyifunda ngesilungu. Hebrews chapter 10 verse ngelika 26 ithi yona iBhayibheli, for if we sin willfully after we have received the knowledge of the truth, there no longer remains a sacrifice for sin. Uyezwa yini?
iKing James isebenzisa ibala elithi sin, singula, isono, nxa sisona ngamabomo ngemva kokuba sesamukele ukwazi iqiniso awusekho umhlatshelo ngezono. Uyayizwa yini indaba la? Uyabona ibala elithi isono? Ya, esikhathini esiningi liyaphica ngoba sisuke sicabanga ukwephula umthetho. Kodwa zwana la, ngifuna ubambe lokho. Ibala elithi isono, ya, kuleli verse lithi ukungakholwa, unbelief. Zwana, asifunde uJohn chapter 16 iverse ngelika 8 lo 9. Ithi yona lapho efika umoya oyingcwele uzatshengisa umhlaba ukuthi ulahlekile ngesono, ngokulunga langokwahlulela, ngokwesono ngoba abantu kabakholwa kimi. Uyayizwa yini? Ithi ngokwesono ngoba abantu abanjani kabakholwa kimi. nguJesu okhulumayo. Uyayizwa yini iBhayibheli? So uHebrews chapter 10 verse ngelika 26 uthi nxa sisona ngamabomo ngemva kokuba sesamukela ukwazi iqiniso. Iqiniso lithiwo lapha bathandekayo nguJesu. Uyezwa yini? John 14 verse ngelika 6 uJesu wathi yimi indlela leqiniso lokuphila. Ngamanye amazwi nxa umuntu esala ukukholwa kuJesu awusekho umhlatshelo ngesono. Bamba la, yabona isono sokulahlwa, isono esingelathemba, ngesokwala ukukholwa. Uyezwa yini? Ngesokungakholwa. Ngoba nxa ungakholwa akulenye into ongayenzelwa, ayikho indlela ongasindiseka ngayo, because indlela yokusindiseka ukuthi umuntu akholwe. So isono sokufa ayisikho kwenza, ayisikho kuyalala lo mfazi womuntu, ayisikho kufeba, ayisikho kubulala umuntu. Lezo izono zile solution. Nxa uvuma uyathethelelwa, uyaphuma discharge. Uyezwa yini? Kodwa nxa ungakholwa, ngavele wali i-offer yezulu uthi wena awukholwa, uyezwa yini? Uyikudla komlilo ngoba kulenye into ongayenzelwa. Yikho uJesu kuJohn chapter 3 iverse lingelika 17 kusiya ku-18 uthi uNkulunkulu kayithumelanga indodana yakhe ukuba niwulahle umhlaba, kodwa wathumela ukuba umhlaba usindiswe ngayo. Okholwayo kalahlwa, okholwayo ulempilo. iBhayibheli bise isithi yona kodwa ongakholwayo uselahliwe. Ayikhona uzalahlwa, kodwa uselahliwe. Uyezwa yini? Asambe ngifuna sibheke uHebrews chapter 10 verse ngelika 14. Zwana lithini iBhayibheli? Ithi ngoba ngomhlatshelo owodwa usephelelise nini lanini labo abenziwayo ukuba ngcwele. Izwile yini iBhayibheli? Ithi ngobani abenziwayo ukuba ngcwele? Madoda, yilabo abangene kuphumuleni kwenkosi. Uyezwa yini? Ukukhonjwa liSabatha. Uyizwe kuhle, angitshongo ukuthi labo abenziwa ngcwele ngabangena ichurch ngosuku lweSabatha, hayi, kodwa yilabo abaphunyuzwe nguJesu. Ngakutshela ngathi iSabatha lelusuku aliphumuzi muntu, hayi, kodwa iSabatha ngelabaphunyuziweyo, siphunyuzwa nguJesu. So nxa sesingena osukwini siyabe sisuka esiphambanweni sesiphunyuziwe ezonweni. Uyezwa yini? So wena nxa ungangena ichurch ngosuku lweSabatha ungaphunyuzwa ngezonweni, kufana lokudlala. Uyezwa yini? It's meaningless, it's useless. Kufanele uyefika esiphambanweni uphunyuzwe nguJesu. Yikho wathi uJesu kuMatthew 11 verse 28, ngozani kimi lonke likhatheleyo lelisindiweyo, mina ngiza kuliphumuza. Uyezwa yini? Hamba kuJesu, woza kuJesu uphunyuzwe. Uyezwa yini? Usuphumula. Hebrews chapter 5 verse ngaka 2 kusiya ku 3 iBhayibheli lithi yona ngoba ivangeli lachunyayelwa kithi njengakubo, kodwa ilizwi abalizwayo lalingelasizo kubo. Uyayizwa yini iBhayibheli? Uzwani iBhayibheli ukuthi ithini? Ithi ngoba ivangeli lachunyayelwa kithi njengakubo, kodwa ilizwi abalizwayo lalingelasizo kubo, ngoba labo abalizwayo balihlanganisanga lokukholwa. Ngamanye amazwi kabakholwanga. Uyezwa phela lanxa ungachunyayezwa njani, nxa ungayekela ukukholwa, ilizwi olizwayo alikusebenzeli, alikusizi, ngoba ilizwi lonke elichunyayelwayo liqalela ukusebenza ekukholweni. Uyezwa yini? Ya, phela okwenza abantu abaningi bebe sechechi behlala bechunyayezwa bale belokho befana yikuthi abakholwa. Uyezwa yini? Ngoba abantu abaningi bacabanga ukuthi ukukholwa yikuba sechechi. Ya, uzawuthi ngamakholwa lawana ngoba ubona abantu besechechi.
akukholwa ngenyawo ezikuhambisa e-church, hayi, akukholwa ngezandla ezikuthwalisa iBhayibhili, hayi, akukholwa ngemlomo okuculisayo, kukholwa ngenhliziyo. Yezwa yini? Ya, mana ngifunde futhi ivesi ithi ngoba ivangeli lachunyayelwa kithi njengakubo, kodwa ilizwi abalizwayo lalingelasizo kubo, ngoba labo abalizwayo kabalihlanganisanga lokholo. Thina esakholwayo siyangena kulokho kuphumula, njengoba uNkulunkulu etshilo ukuthi, ngakho ngamemezela ngesifungo ekuthukutheleni kwami ngathi, kabayikungena ekuphumuleni kwami, kodwa umsebenzi wakhe wapheleliswa ekudalweni komhlaba. Haleluya. Bathandeka, iBhayibhili licacile. Ya, nxa umuntu eqhubeka esala ukukholwa, awusekho umhlatshelo ngosono, awusekho umhlatshelo ongasusa izono, ayikho into ongayenzelwa. Uyezwa yini? Zwana ukuthi kuseleni nxa usala ivangeli, zwana kuselweni ngawe. Hebrews chapter 10 ivesi lingaka-27 ya ithi yona, kodwa umlindelo owesabekayo, uyezwa, okwahlulela ya kuphela kanye lomlilo ovuthayo ozaqothula izitha zikaNkulunkulu. Ngiyayithanda enye iversion ithi na kuphela ukulindela okwesabekayo, umlilo ozatshisa uqeda amaphikankani. Uyezwa yini? Uyayizwa yini indaba la? Awuzwa yini ukuthi ingilosi yesithathu kaSambulo chapter 14 ivesi ngelika-9 ekhuluma ngokuthi nxa usamukela uphawu lwesilo, okuyikungakholwa, uzakwamukela ulaka lukaNkulunkulu lungaxutshaniswanga lomusa. Ya, ngoba wena wale ivangeli waphikelela esonweni. Uyezwa yini? Ya, madoda, nxa uphika uJesu lokulunga kwakhe, akusela lutho ongasindiseka ngalo, kuphela ukulindela okwesabekayo ngosuku lokwahlulela, umlilo ozatshisa uqeda amaphikankani. Nxa usala ukukholwa, thunyayeza usala umphuluzela ivangeli, akusekho into ongayiyenzela. Uyezwa yini? Kuphela ukulindela okwesabekayo, umlilo ozatshisa uqeda amaphikankani. Uyabona, uPawuli wayeqinisa ulimi kuHebrews chapter 10. Zwana ukuthi kuvesi 29 uthini? Uthi, pho licabanga ukuthi ufanele ukujeziswa kakhulu kangakanani umuntu onyathela indodana kaNkulunkulu ngaphansi konyawo, aphathe igazi lesivumelane elamenza wabangcwele njengento engangcwele, lohlambalaza umoya womusa na? Uyezwa iBhayibhili ithi yona, pho licabanga ukuthi ufanele ukujeziswa kakhulu kangakanani umuntu onyathela indodana kaNkulunkulu ngaphansi konyawo, aphathe igazi lesivumelwane elamenza wabangcwele njengento engekho ngcwele, lohlambalaza umoya womusa na? Uyezwa yini madoda? Usindiso lwadula kuNkulunkulu, lwakhosta impilo kaJesu. Usindiso luphelele, usindiso alushoti lutho, lugcwele. Kodwa nxa uphika usala, alikho ithemba ngawo. Uyezwa yini? Yikho phela uJesu watshiye thena, Matthew chapter 24 ivesi ngelika-17. Uthena uJesu, njalo leli vangeli lombuso lizachunyayelwa kuwo wonke umuntu, umhlaba wonke, njengobufakazi kuzo zonke izizwe, bese kufika ukuphela. Wake wazibuza yini ukuthi indaba uJesu ethi ivangeli lizachunyayelwa libe yibufakazi? Ya, uyezwa yini? Kutsho phela ukuthi akekho umuntu ozaba lesinye isizathu sokulahlwa, ngoba ivangeli lingavele lifike kuwe uliphike, kawusela excuse. Uyezwa yini? Kawusela excuse, ngoba usindiso yisipho okumele usamukele. Ya, nxa isipho singafika kuwe so bakuqhubela uyale, awusoze ube le excuse la nxa usulahlwa, la nxa usuchaywa, ngoba vele sike safika isipho. Yikho kwakutshiwo nguJesu ukuthi leli vangeli leli lizachunyayelwa ezizweni zonke libe yibufakazi. Ngamanye amazwi, bonke abantu bazakuzwa ukuthi kukhona uJesu wabhadalayo. Uyezwa yini? So nxa uJesu ekhona wabhadalayo, wonke umuntu i-offer uphiwe i-chance yokuphenduka, wonke umuntu uphiwe i-chance yokuthi amukele umusa. Madoda bazalwane, kulula kakhulu ukusindiswa kulokulahlwa. Ngamanye amazwi, ukulahlwa kunzima, ya, ngoba uphika usindiso yikukhetha ukufa. Uyezwa yini? Endaweni yempilo engapheliyo. Ya, uyabuphika umusa, wamukele ukulahlwa, wamukele ukufa kwesibili. Ya, uphika umusa ongabuyi kuwe, umusa ongasuki kuwe, wamukele ukuphila, wamukele ukulahlwa. Uyezwa yini? Bathandekayo,
Asithumayeleni ivangeli emhlabeni wonke ngoba yikho esikuthunyiweyo ukuba sikwenze. Yikho phela ngizama ngazo zonke indlela ukuthi sizwisise indaba yabo Adamu ababili, ngoba lobu sindisiwe kumbe ulahliwe, kweyema ukuthi ukhetha ukuba kubani, ku-Adamu wakuqala kumbe kuJesu u-Adamu wesibili. Ya, bamba lokhu, bamba lokhu. Ya, nxa usamukela uJesu u-Adamu wesibili, ya uyavalelisa ku-Adamu wakuqala, uyezwa yini? Uyaphuma uphele ku-Adamu wakuqala. Ngeke kwenzeke ukuthi ube ku-Adamu wakuqala ube kuJesu at the same time, uyezwa yini? Ngeke kwenzeke ukuthi ube ku-Adamu wakuqala ube kuJesu Adamu wesibili ngesikhathi esifanayo, ngoba vela kuhlangana ngamafutha lamanzi. Yikho ngihleli ngikutshela ukuthi hayi, ungapheji umuntu omdala, ungaqambeli imvelo kaAdamu. Wena vuma uJesu akudilize, akudale kutsha, uyezwa yini? Ngiyakunxusa mfowethu, ngiyakunxusa dadewethu Nqamvala, gogo khulu, mama, baba, mna wami, yamukela uJesu, ube nesabelo ekuvukeni kwakuqala. Ya, lanxa ulala ubuthongo bokufa kwakuqala, ya ungabi le ndaba, uNkulunkulu uzasivusa ngayo uJesu. Abangcwele balala ithemba labo nguJesu. Woza sikholwe, vuma le nhliziyo yakho, ungafi ukufa ungelathemba, ngoba ungavele ufe ungamukelanga uJesu, ungafi ungakholwa, uzobhekana lokufa kwesibili, ukubhubha, uyezwa yini? Ya, ukufa ungaphindi uphile futhi. Vele lanxa sithumayela emfeni yakho, ya siyabe sisazi ukuthi uyikudla komlilo, ngoba ufe ukufa ungelathemba, ufa ungakholwa, ngoba walile ukufihla impilo yakho kuJesu, ukuze lanxa usifa ithuna lakho libe kuphawu. Ngiyakunxusa mfowethu, ngiyakunxusa dadewethu, ungalenzi iphutha. Wathandeka, usindiswa kulula. Ya, ukusindiswa kulula kulokulahlwa, ngoba ukusindiswa yikwamukela lokho wakwenzelwa nguJesu. Ubusuphuma discharge, usufanele impilo engapheliyo, uqualify kuye embusweni. Kodwa ukulahlwa yikuthi nxa wenzeliwe obungelamandla okuzenzela khona, wena ubusufulathela icebo losindiso, ubusufulathela i-offer yezulu, usuyazikhethela ukulahlwa, ukubhubha, ukufa ungelathemba. Bazalwane, Jesu wasibhadalela, asikwamukeleni ukubhadalelwa nguJesu. Uyavuma yini? Nxa uvuma sikhuleke. Baba ingcwele, siyabonga imfihlakalo yokusindiswa kwethu. Wena wabhadala konke, awuchiyanga lutho. Thina inzalo ka-Adamu sonke siphepha kuphela nxa sikwamukela njengenkosi lomsindisi. Sihlala kuwe, wena uhlala kithi. Yiyo kuphela isafety yethu. Siyabonga ngoba wahlethulelwa thina, awuhlethulelwanga Nkosi othandekayo ingilosi, wahlethulelwa abantu abawileyo njengathi. Siyavuma Nkosi ukuhlethula. Bakhona abangakakwamukeli, siyabanikela esiphambanweni babo ingcwele. Thatha indawo enhlizweni zabo, diliza imvelo yokonakala. Bayavuma abantwana bakho, bambathise ngongubo ekulunga kwakho. Siyayigqiba indaba yabo Adamu, siyayigqiba uRomans chapter 5 namhlanje. Ngeke ngitsho Nkosi ukuthi sigqibo Adamu ababili, ngoba vele singeke sidlule kubo. Uzazi uyebuya indaba leyi lokhu iphila. Babo ingcwele, siyasuka kuRomans chapter 5 siya kuRomans chapter 6. Cela umoya wakho uthungamele, kungabi lo yedwa ozathi ethola ithuba lokuthi asindiseke abesevika Nkosi, ngoba ilizwi lakho liyabe licacisiwe egcekeni, eliyilo elisindisayo, ivangeli eliphilisayo, ivangeli eliginya wonke amavangeli. Babo ingcwele, sisize, sikwamukele, siphile ngoJesu siyakhuleka. Amen.